Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah el-Hakim-i Kerim ellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyul kayyum yetûbü ve nes'elü tevbete vel mağfirete vel hidâyete lena ve inâye innehu ve cevvâbur rahîm. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Benim elimde ve dilimde ve gözümde ve kulağımda ve yanımda sadece var yazılarına. Kerebilerek kelimeyi küfür, günahı, keberleri, gıybeti, sağlıklı, fenaların cümlesine tövbe ettiler, cümle peşman oldum. Evveli Hazreti Adem Safiyullah'a, ahir Câser-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikisinin arasında Peygamber'le geldiyse can çevres tevasasını en haber gittik. Herif fenaların cümlesini yanına iman getirdim. Dilimle kırar, kalbime tasvettim. Haktır, doğrudur, sızıdır, gerçek dünyanın iman getirdim. Âmintü billahi ve mâ câimin billahi. Âmintü Resulullah ve mâ câimin Resulullah. Âmintü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rasulihi ve yevmil âhir. Ve bil kadiri hayri ve şerri minallahi teâlâ. Elbet ama edilmeyecek. Hakkı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resuluhu. Hakkı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resuluhu. Bir daha hakkı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resuluhu. Velakin Tevvâb-ı Rahîm olan bütünüz abmuhtiriliği. İman edilirce bilinen kullarından iliği. Aklımızın kıtamında Kur'an-ı İmâ yükülmeyi şehadet nasibiyliği. Aktarla cümlemiz Muhammed'in cümlesini şerif şeklinde hayır hakikatimiz hayreliği. Ve rıza-i şerifin müyesseriliği. Akır nefesi tühatmin müyesseriliği. Bu Mustafa'nın yarın aşırıyla sedef ahir-i kainat Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem divâli hamd-ı Müslüman sararının nasibiyliği. Amin sevdiğimizin elhamdülillahirrahmanirrahim. Fâtiha. Allah'a da zikredelim evvela, vacip olmuş cümle işler kula. Allah'adan her kim olalım ya sana. Her ışığa sani der Allah ana. Allah'tan her kim evveli ana. Herkese der olamaya yana sana. Her nefeste Allah'adır Resulullah. Allah'adır ne olur hem iştemem. Bir kez Allah dirse şevkiyle lisan. Yakılır cümle günahimdir hemen. İşte paklik pak olur zikir eyleyen. Her nefeste yürüşür Allah diyen. Aşk ile gel imdi Allah aydalım. Derd ile göz yaş ile ah edelim. Allah kime rahmet kalan padişah. Ol kerim ol, ol rahim ol, ol ilah.
Verdir o beni Eşek yağdırır, kerçe yanmış söylenir çağdırır. Cümle halen yok idi Ol idi, yaradılmış tanıvanı faridir. var iken ol yok idi sen olur. arşı ferşı ve hayvanın hem felek son ile bunlar var Eyleye bir gecece cümleyi kırar karar eyleye, bari ne hacet bulalım sözü uçur bir olgun andan artık Tanrıcım. Kerdilersiz bulasız oltan necat. Aşk ile derdine haydi vesselam. Esselatu Selam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidil evvelin ve ahirin ve selamun ala cemil enbiya'i vel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Yayla muhacım. Allah azizler işte Başları şaşır, bir vasiyet kılavuz dünyasında. O vasiyet kimdir ver kim tutar? Mis gibi kokusu canlarda tutar. Ah da hala rahmet eyle ya ana. Kim beni o bir dua ile ana. Her kim diler bu duayı bulana. Fatiha-i ihsan eder beni koluna. Fatiha. Malik yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina Sırat-ı müstakim, sırat-ı Hamdülillah. gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin, amin, amin ya Rabbi. Hatta Halatçın yarattı alemi, kıldı Adem'le müzeyyen alemi. Adem'e kıldı ferişteler sucud, hem anaçın kıldı hürmet fi sucud. Mustafa nurunu alince kudu, bir Habibimin nurudur bu nur dedi. Kıldı ol nur
Kaldı aman ile nice rüzgar. Sonra hava aynen akıp gitti bir. Durdu anda dahice ay ve yıl. Doğdu anan akıp etti nur. Anan elinde tecelli kılınır. İbrahim ve İsmail'den söz uzanırken kalanıdır isen. Bu resmiyle musensil muntasım. Ta olunca Mustafa'ya muntakim. Kârnî ol rahmet elin alemin. Vardı nur anda karar etti hemen. Perdiversiz bulasız ottan necat. Aşk ile derdine yedin es-salat. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidil evvelin vel ahirin. Ve selamun ala cemî'in enbiyâi vel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin ya Rabbi. Amin ya. Amin diyen dualarımızı derken Emine hatan Ol Muhammed anesi. Olsa defteri tağlıdır danesi. Çünkü hamdüllah'dan oldu Hamile Vahir işte eftahu eyyamine. Hem Muhammed Gelmesi oldu yakın. Çok alametler bilirdik gelmedi. Ol Rebihul Evvelayın gecesi. Ol ikinci gecesinin gecesi. Gidi gördüm ol Habibin anesi. Bir hacet nur kimi güneş pervanesi. Ber kurup Çıktı evimden nakihan. Göklere dek nur ile doldu cihan. hem heva Şimdi bir döşek adı sündüz döşeyen hanı melek. Huş alem dahil dikili huş yere. Her birisin aydayım nereden nereye. Mağrib-u meşrikta ikisi
canım. Bir tamında dikildi Kabe'nin. Bildim anlardan ki ol halkın beki, kim yakın oldu cihane gelmeyin. İndiler gökten melekler safi saf, Kabe kimi kıldılar evimde var. Yarın civar çıktı nakihan, geldi uçur bana oldu hayan. Çevre yanıma gelip oturdular, Mustafa'ya birbirine uçtular. Bu senin oğlun gibi kalbi cemil, bir anaya verilmemiştir o celil. Oğlu devlet oldu neydi? Doğrusudur senden ol hulikin aşın. O gelen Hilmilerin sultanıdır, bu gelen tevhid irfan kânıdır. Vasfini bu resmi tercih ettiler, ol mübarek nuri terhip ettiler. Emine Haydar çok vakit oldu tamam, kim vücuda gelir ol hayrel enam. Susadım gayet hararetten hakkı, sandılar bir cam dolusu şerbeti. Hardan ahidi ve hem soğuk idi, lezzeti dahi şekerde yok idi. Ya ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. oldu vücudum nur-e gâr, edemedim kendimi nurdan ferah. Allah Allah geldi bir kuş kanadı,
Allah Allah olsa hatta olsun tanrılar böyle harfam bu selama gözlemin Allah Allah sallu aleyhi ve sellimu teslima hatta telalu cennete ve naima Allah Allah Kerdiler siz bulasınız tanecek aşk nedir dile haydan es-salat es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah es-salatu ve-selamu aleyke ya seyyidin evveline vel ahirin ve selamun ala cemi'in biyai ve murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed ve adedi külli dayin ve dayin ve barik ve sellim aleyhim ve aleyhim kesira. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Seyyidina Muhammed ve adedi külli dayin ve dayin ve barik ve sellim aleyhim ve aleyhim kesira. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Seyyidina Muhammed ve adedi külli dayin ve dayin ve barik ve sellim aleyhim ve aleyhim kesiren kesira. Birahmetike erhamerrahim. Ya Şademan alem gelen bulacak cümle zerratı cihanı gökseda çağrışı bendiler kim merhaba merhaba ey Ali Sultan merhaba merhaba ey kâne irfan merhaba merhaba ey kurret
ehli hali merhaba ey hasimavu muceli merhaba ey cümlenin matlubu sen merhaba ey hasimavu sen merhaba ey can-ı cana merhaba merhaba ey derde derman merhaba merhaba ey arş-ı ümmet menceyi merhaba ey çaresizler eşveğin merhaba ey rahmetli alemin merhaba ey sen şefiyun muznebin ey cemalı yüzü berimuni ey kabul düşmüş neresin destekir destekirin sen hamu tazenin hem belayı bendedir azadenin ey gönüller derdinin dermanısın ey yaratılmışların sultanısın Derdine sizi bulasız ortayacak aşkına derdine aydın es-salat es-salatü ve-selamu aleyke ya Resulallah es-salatü ve-selamu aleyke ya Habiballah es-salatü ve-selamu aleyke ya seyyidil evvelin vel-ahirin ve selamun ala cemî'il enbiyâ'i vel murselîn velhamdülillahi rabbil âlemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Amin. 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 Dualarımızı bekâyetini kabul et ya Rabbi. Hadi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amelen ve huvel azîzul gafûr. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن ما تفعل فرج البشر دران فتوح ثم ارجع البصر كريتين ينقلب البشر حسيرا يسيرا ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها من شيء وأكدنا لمذهب السير
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سميع شهيد تكفر تكاد تميز من الغيظ كلما ألقوا فيها فوج سعوا خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا كلما إلى الله من شيء إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع ناكل ما كنا في أصحاب السعير فاقترفوا بذنب فسقنا أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب يوم مغفرة أجر كبير يسر قولكم يجهر بالمزات السرور ألا يعلم ما خلق اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فمشوا في مناكبها لكم من رزقه مشهور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلم كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الخير فوقهم صافات يكبرن ويمسكن الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكن ينصركم من دون الرحمن من قبل لا تدرون أمن هذا الذي يرزقكم من كفر سوى أفمن يمشي مكتوبا على إقداء من يمشي سيئا ذات مستقيم كل الذي أنشأكم بجعلة السماء فالأبصار والأفئدة كأنما تشكرون كل الذي ذرك في الأرض إليه تحشرون إليكم المتاع الأبد إن كنتم صادقين قل إنما الإيمان بالغيب إنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا إلى هذا الذي كنتم تدعون قل أرأيتم إن أهلكنا الله ومن معي رحيمنا فمن يجوز من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به عليه توكلنا فستعلمون منه في ضلال مبين قل أرأيتم أذبح معكم قولا من يسماء مهين صدق الله العظيم فصدق رسول كريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يسكت في صدور الناس
من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. سبحان ربنا الغفار. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا سننا وتب علينا يا مولانا انك تواب رحيم. اهدنا يهدنا لك الجنة واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا وخطيئاتنا منك ورحمة اللهم زينا في اتباعك شريفنا كانت تجارة شريفة تجارة شريفة الدنيا ذرة تجارة بعافنا من كل بلاء يا ذبنا تتغير يرحم جميع أمة محمد بربط إلى العالمين. اللهم اجعل القرآن نورا بين الجنة الخير شعبا الذين يا اللهم ارزقنا ابتلاء الكريمة من كرامة الابتلاء في سعادة السلام فبكل جزء جزء الله ويستعيبون التعيرين. اللهم انصر سلطان المسلمين اسم الزرع وسعة يوم الدين يكفي سلامتنا في بنادون هذا الشهادة شكر ركبتنا الجميع. اللهم بلغ سوف الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى الرؤيا ولاة أزواجنا وعلى الرؤيا والبلغ وعلى الرؤيا شيخنا ما حكينا وعلى أربعة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقصود من جريت ربنا متكبر دعائي ربنا اغفر لنا لم يكن من الصار. اللهم صل على سيدنا سيدنا خلافات وخرج من حاجات بدلنا من سيئات بدلنا من سيئات يا أكثر من جل خير بدنا. اللهم صل على سيدنا هذه من المسلمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء وعلى المكرمين السماوات والأرض صلى الله على خير سبيل والحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زعلان من صلوات ما سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم محفوظ لنا يرزقنا يجعلنا يشمل لنا تكبر علينا ديرنا سيدنا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب.
Amin diyen dualarımızı dergâh heyetine kabul hayırlı eyle. Pedişahlarımızın ruhuna hayırlı eyle. Ya Rabbi, ya ümmetlerine selamet eylesin. Ya Rabbi, ya Resulallah. Amin. Yaşında okuttum.